kusile sompaka kwase sanamukela kuSolomoya TV nomkhulu mazibuko i-channel eqwashisa abantu ngemfundiso zomoya nangemfundiso zesintu. Mkhulu, sicela abantu ba-subscribe, ba-share, ba-like. Siyayibona i-channel iyakhuphuka futhi iyakhula. Siyabonga labo abasherayo noma bakutholayo nomyalezo bawubonisa abanye abantu. Leyo nto iyasiza ukuthi sikhule. Mkhulu, ngiyabona uphethe imbiza lana ndiyahamba ngifike la nikhona nini seyiphelile nasho ukuthi ibe ne-impact since waqala ukuyiveza. Kodwa kuyo yonke lento nomkhulu. Mkhulu, isihloko sanamhlanje sisaqhubeka kwisihloko esike sakhuluma ngaso esikhathini esidlule, into yomlanjwana. Nempande zakhona mkhulu. Ngoba uma ngabe sizothi noma uzothi mkhulu umlanjwana akukho sidingo sokuthi azabuye ephehlweni uyathwasa. Ngakho-ke lokho kuzosho ukuthi njengoba bengibuzile esikhathini esidlule ukuthi uma ngabe uzizwe ehlushwa imimoya bese isikhathi acabanga ukuthi uhlushwa idlozi, ngabe ikhona indlela yokumsiza namkhulu noma zikhona na impande ezispecific zomuntu ohlanjululwayo ongabi umuntu othwasayo mhlambe agcine esebenza noma elapha abantu njengaye umuntu ongabe uhambile waye ephehlweni, kodwa yena umehluko uzobe mhlambe ethathe inkamba noma amagubongo waphakamisela ekhaya wahlambulula waye emfuleni waphothula abadala noma amathonga aphakame amtshela ukuthi nawo akufunayo kuye njalo njalo. Ngoba ngiyacabanga futhi yiyo indlela osebenza ngayo mkhulu ngokuthi wena uthatha abantu uyobaphakamisela inkamba ubahlambulula babuye uziphothule zikhuphuke ithuna. Kodwa ngaphambi kwaloko-ke mkhulu ngizocela utshela abantu ngembiza le oyiphethe and sikwazi ukuthi singene esihlokweni somlanjwane neimpande sokuhlambulula umlanjwane. Ngicela ubulise-ke abantu emakhaya intambo ngizilahlela kuwe. Amen. Siyabulisa, siyabingelela kubo bonke amagumbi amanomhlaba. Ngibingelele imimoya yonke yasekhaya komama, yasekhaya kithi, yasekhaya kogogo zababa, yasekhaya kogogo zamama. Ngiyabingelela-ke kini nonke, ngithi-ke ngiyabingelela ekuthunyeni zizonke ezaphezulu nezaphansi. Ngibingelele nje kubabukeli beSolomoya TV, niqhubeke njalo-ke nisubscribe, niphinde nishare, nilike ukuze le channel ikhule kakhulu bafowethu, ikhule phambili ukuze iyokwazi ukuthi ilibuyise lelizwe noma inibuyise ekudulisweni nokudlelweni imali nokulinyazwa ngoba niyalimala kakhulu. Izonibuyisa-ke le channel kodwa ngamandla avela kini. Uma ngaba yini enifisayo ukuthi siphakame sibe yilento eniyifunayo nina, sizokwenza lokho ngamandla enu ukuthi nina nibe khona niqhubeke niyibuke le TV ikwazi ukudlulisela le myalezo. Sizokhuluma-ke iPhoenix le, sizokhuluma ngomlanjwana nempande lapho umlanjwana nobuhle umlanjwana uma esekhanyelwa izinto noma ithonga selimembethe obenzakalayo kuye ukuthi beze bekhala abantu bethi ngani mina ngomlanjwana ukhokho wafika kimi wathi mina unika mina umsamo. Kufanele ukuthi uyilalelisise into oyitshenayo uma umlanjwana ukuze uzoyiqonda, ungayitholi sewuphakama phezulu kwabantu bala ekhaya ngoba uzoyithola sewulimala, thola sewuhutshwa omzala bekhupha abazala bakho omalume bakhupha la bathi singabala ekhaya thina nezingane zabo kuyaliwa nje manje la, uyayibona no dada wabakama wakho sebeyalwa manje, bayalwa ini kukithi la angithi uyayibona. So manje ngicela ukuthi uyiqonde lento yokuthi umlanjwana unendlela ethe ukuhluka ngendlela alungiswa ngayo ngoba lo moya womlanjwana ususabalele. Sinemlanjwana eminingi manje, lena-ke iPhoenix yelapha umzimba, yelapha igazi, yelapha nje izifo, iyahlanza kakhulu. Isibelethe sinye, izinso, ikhwama zendoda iyahlanza nje
iyahlanza le mbiza le kahle kahle isusa amafinyila phezulu komzimba lokhu esikubiza ngemucus lapha na kuphi emzimbeni uketshezi iyalisusa ishiyo kuyilona lona ngoba nayo ikhandwe ngeimpande ezinamanzi ikhandwe ngeinhlahla ezinamanzi impande inoketshezi zona lezi la mele ukuthi uyiqondeke le mbiza le iyasebenza ungayithola nawe ngasiza mhlawumbe unobuhlungu emzimbeni angiyazi isikhumbeni angazi isikhumbeni kodwa nje yona impela iyasebenza ngaphakathi kumuntu idonsa into eziningi ikhiphe lamafinyili walahlele ngoba uyayibona lesi star sign okuthiwa icancer nalesi okuthiwa icapricorn zibhekene lezi star sign kanje kuyiseke zibhekene lezi star sign le icancer yiyo le mucus yiyo ehlalani izifo ngoba icancer iza nazo zonke ongculaza nabo bonke labo oshukela icancer yiyo le mucus le star signs ecancer lesi siqondene neCapricorn angazi kubani owelapha izifo phakathi kwabo kodwa nodala izifo phakathi kwabo ngoba mabe ema laboratory basebenzisa yona lolu ketshezi izinto eziwukudla ngoba impande ziwukudla kwegazi impande zihlanza wona imucus yebo sizokhuluma ngazi impande nomlanjwana ngithi ngibonga iPhoenix sizokhuluma ngeimpande nomlanjwana bese ngibingelelileke abantwana bethonga eThekwini ishintshile indawo esisebenzela kuyo eGoli sisasebenzela endaweni eyodwa ezolamndeni izola 3 bese kuthi eThekwini sesikwa best ishintshile indawo yokuhlala kuphi eThekwini sibuye lapha umoya womlanjwana neimpande zakhona umoya womlanjwana neimpande zakhona lo mlanjwana ubona unikwa isikhwama sasekhaya komama yini isikhwama siyithatha siyibeke kwenye umfanekiso siyoqopha isikhwama lokwemukelwa kwaso nokuhlazwa kwaso ini isikhwama sizoyithinta into yakhona awusikhulume ngeimpande ezelapha umlanjwana uyagula uguliswa zinhlambuluko ngitheni umlanjwana wembathwa lidlozi wembathwa lithonga wembathwa isidalwa umbathwa umoya wethonga umoya wesidalwa ngoba umlanjwana umuntu ophuphayo mawuthi uyabukisisa abantu abathwasayo abanedlozi abadingi ukuthi baphuphe balashwa ngendlela ugobela afundiswa ngayo labo bantu labo khona umuntu ongena ephehlweni aphuma ayosebenza engazephuphe nje ngikhuluma ngomuntu ongazephuphe ukhona nophelelisiwe kubo zonke izinto eziphelelisiwe kubo ophuphayo lowo usuke embethwa amakhosi ezulu amakhosi amanzi ephiwe lenhlanhla kuthiwa akasiyo wala ekhaya kodwa ebuma wakhe eganile ephelele ungwasekhaya konina ngoba yena wathatha imimoya yasekhaya konina kakhulu kodwa abazali bakhe baganele baphelele akasiyo umlanjwana ngoba phela nalowo muntu uzongibuza ukuthi usho kanjani ukuthi umlanjwana ufanele ukuthi uphuphe ube nedlozi lamanzi thina sinalo nedlozi lamanzi uma abazali bethu beganile yebo izinto zakho zingakubiza emsamo mina nje ngizokuchazela ngami mina wami umama wagana waphelela kuyikuthi owami ubaba ube umlanjwana vele eganelwa ekhaya konina wagana nje waphelela sabelethwa sonke noma umama wasiteta sonke sisekhaya konina lika baba omalume bakababa sikhulela khona wagana waphelela kodwa mina mangimele ngemsamo bayafika lamakhehle ebusuku athi wena awufuneki emsamo ngisho lo msebenzi wakho usebenzayo ungawusebenza nasesigangeni ingakho ngibona ngihamba zonke lezi ndawo mina ngenzani ngiphilisa abantu ngoba lo moya wami ingubo eyavela ezulwini yavele yangembatha nje kodwa umama nobaba wami bagana nabaphelela abacaca khuluma ngomcaco hayi umshado lona wenu wesilungu engakwazi isipoki lo mshado
umbhedo lo mshado lo. Uyayibona? Ulibulele izwe lo mshado lo. Umshado wokubhala, umshado wokufa. Ngoba nina nibhala lo mshado lo, nigcine nizala umlanjwana, igula naye umlanjwana ingazi ukuthi iphethwe yini. Ngenxa ukuthi abazali bavele bahamba bayobhala. Bakutshela ukuthi bona baganene. Kuwe bakutshela ukuthi baganene. Kanti abaganenanga abazali bahamba bayobhala beqhashazwa belungu. Ngoba umlungu akwazi umbone eshada umshado wakini wesinto omnyama. Umlungu. Kodwa wona ushado umlungu. Nithi kunemshado emibili, khona wesintu, khona wesilungu, ngashada kabili mina. Yebo uma uqale ngowesilungu, njalo ngowesintu, wenza into zesintu. Leyo party yovumeleka ngoba vele uzobe usukwenzile lokhu okufuna obani omkhulu. Size lapha ke impandeni nani nomlanjwana. Umlanjwana awutholi igobongo ledlozi. Awulidli igobongo ledlozi. Uma beqonda abazali bakho bazokwenzela impande yegobongo, indiki, indawe nenono. Uma wenzani usakhula bekubona ukuthi ngoba akekho umzali ozala ingane angayiboni ukuthi iphethwe yini. Akekho umzali ozala ingane angayiboni ukuthi ibehave kanjani, iziveza kanjani kuye. Akekho umzali ongayazi ingane yakhe eyizala. Mhlawumbe angangakwazi okukhuluma kuyo ngoba kuvuka leli yakhe ehledala lo yakhokho kuyo. Kodwa angeke ungazi ukuthi lengane ibikhula kanjani. Iziyofika 12 years. Yofika 9 years. Ungayiboni ukuthi ikhula kanjani. Lengane iyagula iyahlupha ingena ibhedlela iyaphuma ibona izinto ngishilele ivuka ithi iphupheni. Ino 78 siyaqala iyakutshena manje ukuthi hey ngivuke ngibona umkhulu ukuthi onje wathi kimi. Leyo ngane leyo akekho umzali ongayazi bese ecabanga ebona lobu bugebengu benziwa manje bokuthwasisa imlanjwana bese ethi hey yayingekho lento la ekhaya. Ubungoma yayingekho. Yebo yayingekho. Lo mntwana uguliswa amandla kakhokho membethe umoya weyithunywa. Yile mimoya yazalwe naye u9. Lo mntwana lo unemimoya ewu9 ngoba uzuzubuke abanye bathi mabe lokuzana besebenza abantu uthola ukuthi wayezalwe mbethe, wayezalwe newele. Labo bantu labo banamakhosi. Labo bantu labo banamakhosi. Labo bantu labo kungaba amakhosi asekhaya, kungaba amakhosi yasemanzini, kungaba amakhosi asezulwini. Awasekhaya akabekwa njengamakhosi entaba ngoba baphile ezintabeni. Awasemanzini, awasezulwini. Usho ukuthi mathathu lemimoya phezulu kwalo mntwana. Mithathu lemimoya phezulu kwalo mntwana. Wembathwe imimoya yamakhosi. Kuyenzeka kube umganikazi, kuyenzeka kube umlanjwana embathwe amakhosi, umoya ongathwaselwa. Masikhuluma ngomntwana womlanjwana wembathwa zithunywa nedlozi lamanzi, idlozi elimhlophe. Silichazileke kwimbukiso eyedlule noma kuma video adlule. Sichazile idlozi lamanzi ukuthi kungani libizwa ngedlozi ebethu mazibuko idlozi isigulo. Yebo ingulo idlozi. Sizokhuluma ke ngokuhlanjululwa nokudla inkamba. Sinegobongo ke sinokhamba. Ukhamba zimpande nje ezihlanganisiwe noma ungayihlanganisa kanjani lezo mpande lezo ngendlela abantu bakho abakwembulele ngayo. Angisho ukuthi nina igebengu xoshane nihambe nelapha eFaraday uyohlanganisa impande zonke ongazazi la ubuye unika abantu bazofa abantu. Uzongababulali ngokwenyama ukuthi bayongcwatshwa kodwa uzobabulala empilweni. Ubulale nalamandla aphila kuwe naphile kubantu abangaphilisa isizwe ngoba bazogcina sebengathembakele nezinto ezenziwa yini ngabomu. Angithi uyangizwa? Unokhamba
unegobongo. Igobongo lidliwe umlanjwana, lidliwe umntwana womfazi. Igobongo lidliwe ingane, lidliwe igobongo nje liyimpande yokuhlela noma yokuhlalisa kahle imimoya ehamba nezalukazi, ehamba namakhehla, ehamba nabantwana. Igobongo ukhamba lubamba imimoya yonke ngoba wena wembethwe imimoya yonke. Kungenzeka ukuthi nje umuntu okupha amandla nokukhanyiselayo wasekhaya kogogo, wasekhaya kogogo ozala ubaba wakho, akusiwo kimi. Wasekhaya kogogo ozala umama, kuthiwa wena yonke into ikubiza phi ekhaya kogogo, kanti kwavuka loya muntu wena ukhantele ngemimoya. Ingakho mawungena endaweni lapho umuntu asebenzela khona, ngabe isigodlo ngabe iladi, ethi wena ubangwa zidalwa ngoba ukhantele kunalesi salukazi sisuka ekhaya kogogo lakho, kunalesi salukazi sisuka ekhaya lomama lakho, kunalesi salukazi sisuka ekhaya kogogo ozala ubaba, kunalesi salukazi sisuka kini esikhuphuka lapha ezikwakho, kunaleli ekhehla lisuka ekhaya kogogo lakho, kunaleli salukazi leli ekhehla eliqhamuka ekhaya komama lakho, kunaleli ekhehla eliqhamuka kini ekhaya kogogo ozala ubaba. Phezu kwakho ukhantele ngemimoya, okusho ukuthi wena une-rainbow, unemimoya ehlangahlangene kuphi emzimbeni wakho. Yiyo ke lena edinga ukuhlanjululwa, ubahlambululele abantu ukuze bathole inhlalo kuwe. Hayi uhambe uyobaguqela ngoba bangamakhosi, bangokhokho, baphethe insebenzo yasendulo laba bantu. Baphethe insebenzo yasendulo laba bantu. Ngoba umntwana ombethwe amakhosi umama wakhe eganile, ubokwazi lo mntwana lo ukuthi usebenzisa ithonga lasekhaya kogogo, usebenzisa ithonga lasekhaya kogogo nelasekhaya komama. Abantu abembethe kuye baqhelile emsamo, baqhelile emsamo. Mina ngifuna ukuchazela ukuze nizoqonda nina abantu engihlushwa yile mimoya. Ngisebenza ngayo le mimoya, ngiyazi ukusuka nokuhlala, ngeke uze ungikhohlise ngayo. Ngisebenza ngayo le mimoya mina, kwathiwa ngulapha le mimoya. Manje lo moya uzothi omunye ingani mina nakho ngibethwa amakhosi kodwa umama wami wakani. Yebo, wena awembethwe lidlozi lomsamo, ingakho uzobona zonke izinto ekhaya. Ingakho ababweni bazokuzonda, ingakho omalume bezongakufuni, ngoba wena umbethwe umuntu omdala la ekhaya, umbethwe umuntu oqhamuka ngaphandle la ekhaya, ongeyena wala ekhaya, okwazi ukubona yonke into eyenzeka kuleli ekhaya eningakwazi ukuyibona nini. Mina ngifuna ukukuchazela ukuze uzoyibona lento. Mina ngizokuthintela ejuleni, mina ngizokuthintela ejuleni. Ijulile lento engutshena yona ngoba aninalo ulwazi, anazi ukuthi kwenzakalani. Ingakho nihamba nifukuzela nje niyothwasa, ningazi ukuthi niyothwasana ngoba anazi niphethwe obani. Umntwana umlanjwana akaphathwa lidlozi, uphathwa yithonga. Kuyikuthi ngoba lemimoya mningi iyabanga phezu kwakhe bese iyamgulisa, bese itshela ukuthi ingulo yedlozi ahamba yothwasa, abuye lapho inguqu bavele babadedisa bonke laba bantu abaphethe inhlanhla kuye. Ingakho umbona lo mntwana ephumelela uma izinto zakhe zilungile noma elungisile, noma aqala aphumelele izinto zakhe zishabalale ngoba akazazi ukuthi uyithole kubani. Seyishabalale phu ziwile zonke, akazazi ukuthi uyithole kubani. Akaza mbonge ukutshela ngokuthi mina vele ngikhulele ngihlakaniphile nginenhlanhla isidalo. Yebo, nginenhlanhla isidalo. Ivela leyo nhlanhla leyo ngoba phela wena uzalwa abantu, wena unegazi lamathonga, wena unegazi lokhokho, unegazi lomkhulu, wena unegazi lababoko noma wakho, unegazi lezibongo lezi ezikhantele kuwe. Uma umlanjwana noma uphethwe amakhosi, usuke umbethwe abantu abaqhelile abakude, okhokhokhulu, okhulukhulu, okhokhoyane. Yibo labo bantu labo abakuphethe wena. Awuphethwe umkhulu wena, awuphethwe ubaba, awuphethwe umama wena, awuphethwe ugogo wena.
uphethwe wokhokho usuka kulesa sigaba sikakhokho okuwumuntu wesine kusuka kuwe kuya phambili le kuze kuyoshaya ku9 ku12 ungembathwa ngisho umoya wemvelo ongadinge edlozi kuwe ongadinge edlozi lamanzi ongadinge edlozi hey umbatho umoya wemvelo uphakamele imimoya owazalwa nayo wena kuphela bani bacinga kini bangakwazi ukuthi le nhlanhla engakho uyithatha apho wena uwedwa lokukhanya ukuthatha apho wena ngoba sizalwe sonke sithi sizalwa umama oyedwa pholo na wehluka yini na wembethe umuntu owajulile umuntu omdala umuntu osemumva ayo sondela empephweni ngoba impepho iyangcolisa izilwane lezi ezihlatshwa ziyangcolisa ziyangcolisa lo moya waleli ithonga ithonga elidala ithonga lasendulo angithi uyangizwa ngifuna ukuthi ungilalele ungiqonde ngoba nivele nikhulume nala kuma comment section ngiyanizwa nivele nikhulume ngento engingayazi nini akutshela ukuthi akekho umuntu ongenalo idlozi akekho umuntu ongenalo idlozi usho ukuthini mawusho njalo usho ukuthini mawusho njalo akekho the umuntu akanalo idlozi lo muntu uphethwe lidlozi lasemanzini yilabo abantu abahamba baye emanzini kodwa manje bevele kabi bevele ngeyingwenya ngoshaka ngeinyoka bevele ngani idlozi le asiphikisane mina into ebengifuna ukuyichazela yona ukuthi idlozi lesikhwama labo kuthiwa beyikhwama idlozi elibomvu akuwekho umlanjana ufaka ibomvu akukakho umlanjana oguqayo uyahlanjululwa elashwe ingulo yona ledlozomelayo phezukwakhe ingabe idlozomela ngezilwane ingabe idlozomela ngengulu igcine segula egula ephambana ngekhanda uvela ubone into esuka lapha ezibeni iphakame njengenyoka ithi le nto leyo uma ungayilungisi leso simo akumele lento ivele ngolaka linjalo ngoba ulaka lona bese uthi wena amandla ami mina aye nginamandla mina kanti le nto leyana ivela ngamandla amabi kuwe fanele ukuthi ihlambuluke ukuze izohlala kahle amandla wasebenzise ngendlela enhle ikulethele isibane ikulethele okuhle baze bakubuza bakutshela ukuthi uthwele ungathwele wena ilapho nje into yomlanjwana nani nedlozi size impandeni nani nomlanjwana ufuna ukukhuluma ngicela ugcizelele kule ndaba yeimpande ukuthi umehluko phakathi kwale impande ezizothathwa ulomlanjwana neimpande ezamagobongo ezithathwe umuntu osephehlweni ngoba ngiyacabanga ukuthi ienya yale igaba zombili ukuhlambulula umuntu futhi kuphakame imimoya umuntu acacelwe masithi umuntu kwagobela make thatha igobongo leli uyakwazi ukuthi uhambe ukazotshela ugobela ukuthi hayi mina sengibona kusokwenzeka lo ngabe ke lo mlanjana mhlambe nothathe impande wenza kanjani yena naye uzothatha le impande acacelwe isebenza kanjani ngicela uhlukanise njengoba isihloko sisho sikhuluma ngeimpande nomoya womlanjwana ngicela ucacise kule nto leyo size impandeni phela manje igobongo ngithela idliwa noma ubani ukhamba iwona moya izona impande ezilapha umoya womlanjwana ukhamba zimpande ezihlangahlangene ingakho kuthiwa ngoba nali igobongo impande ezihlangahlangene kodwa bese ziba nempande iqondile uthwele yinono uthwele indiki uthwele indawo lezi impande lezi yiba amagobongo la khuluma amagobongo manje ukhamba luhlanganisa impande uthola kukhona impande zamanzi kanti igobongo alifaka kakhulu impande zamanzi khohlwa igobongo alifaka impande zamanzi igobongo ngisho ledlozi kuyikuthi ngoba balifaka izizwe lapha abanye abagama ngisho ledlozi angeke ngize ngimtshele kodwa ukuthi eledlozi lifakwani yiziphi impande ezithwasisa umuntu la kodwa nje ayingeni impande zamanzi abazazi impande zamanzi labo gobela abazazi impande zamanzi mabezokutshela ngempande yamanzi bazokutshela ngomyezane wona kodumile waziwayo hayi umyezane ngoba abalozi lenzoza sizokhuluma ngenkamba ke ihlambulula umlanjwana kunokhamba lwasemanzini bese iyayisithi inzuza yamanzi
ngoba lubamba impande zamanzi. Kunokhamba lomoya esesithi inzuza yomoya ngoba lubamba inkamba njalo impande ezidonsa imimoya. Angithi uyamizwa? Kunamandiki, kunamandawe, inkamba ezidliwa umlanjwana lezo. Kuhlanganise neimpande zaphi zasemanzini. Ngishilo-ke ngathi impande zamanzi zelapha lezi zinto ey'mila la esibelethweni, ey'mila lapha esinyeni, ey'nqamula ilokhuzana izinso zibulala umuzi wendoda. Angithi uyangizwa? Bese kuzobuya kuzoba zinhlambuluko zomlomo. Kungenzeka ukuthi la ekhaya sithe masikuhlanza ngamanzi kwavela ikhehla lasekhaya kogogo lakho lalilwa nelasekhaya komama lakho. Ugogo zalo lokhu zalo umkhulu zalo ugogo wakho, umkhulu zalo umkhulu wakho la ekhaya balwa bebanga isimo esithile sokuzaliselana esokuzalana kweingane bese kuyithola wena sekunqamuka izinso ukuthiwa une kidney failure in abanye bangaboni emehlweni kufanele ukuthi kwenziwe inhlambuluko. Uhlanjulukelwane amakhehla ahlambulukelane, umndeni uhlambulukelane. Nawe ke ngokuzaleka kabi la ekhaya uba wakha kuphike. Angithi umlanjwana wena uyithola sewugula. Ikhona ingane engakhokhela engenzelwe lutho kodwa ibizwayo kubo. Kuthiwe wozokwenzela usiko nomkhuba wala ekhaya. Ngoba laba bantu baxabana benza le yangane le yana yenze njalo. Igule lapha ekhakoni. Mayigula ibizwe izila. Mayifika lapha bayenzele lo mkhuba wakhona. Behlanganisa lo moya ngoba akwenzeki bengaye emsamo uma bezokwenzela leyo ngane le. Baye emsamo bese bayigcinela bese beyifaka isiphandla. Bayigcinela lo mkhuba la ekhaya bese beyifaka isiphandla. Ibuyele ekhakoni. Leyo ngane le. Angithi uyangizwa ngikhuluma ngendaba yomlanjwana mina. Sibuyeke size la impandeni. Impande zamanzi zimpande ezimhlophe. Awukwazi ukwelapha umoya omlanjwana ungawusanga emanzini wawunika impande ngoba umlanjwana uhlushwa amandawe, amandika amhlophe, amakhosi. Umlanjwana uhlushwa zithunywa. Keleke abanye uthola besiwe emanzini baphume ingelozi ikhulume. Abanye uthola besiwe emanzini baphume beyimlanjwana baphume bathola izikhundla eziphezulu. Abanye baphume emanzini bathola imisebenzi abebekade bengayithola imisebenzi. Abanye baphume emanzini ubone sezolotsholwa. Bephuma nje emanzini engakathinti impande. Engakathinti impande. Ngutshela mina ngento eyenzakalayo. Zithunywa lezo ngoba ihamba nomoya. Yonke into ziyayazi ngoba isuke emqondweni wani womuntu. Okucaza ukusobala ukuthi masithi uNkulunkulu la emqondweni wakho yilo leliso lomoya. Ufanele ukuthi wazi ukuthi kanti lezi ithunywa ingani zazi ikhandlela, zazi indwangu, zazi imoto, zazi ini ngoba yonke lento yakhele kuphi kuNkulunkulu. Isuke emqondweni, ukuqonda kusuka emqondweni. Manje kumele wazi ukuthi angeke uwelapha umlanjwana usazodlisa igobongo ledlozi. Angeke ulapha umlanjwana usazowuthwasisa. Ungamane unikilwana. Ungamane uthwasise ngomdliwa noma uthwasise ngedlozi lakho. Nikhande laba abalozi benu laba abashaya ikhwela. Nalezi izinto ezikhuluma lapha emagoneni niwanyika sizani wathi no lamagona enu la nobamba lapha nithi nikhuluma nogogo abasesigubhini. Hayi mazani kudlala ngengqondo zethu nina buyadlapha niyokuzana. Thatha impande emhlophe impande yamanzi uyihlanganise uhlambulule lo yamuntu lizovela leli thonga. Lizophakama leli thonga once nje. Ithunywa zidilika phezulu. Ingakho zilapheka amanzi empophoma. Ithunywa ngoba impophoma iyadiliza. Ishaya amahlombe, ishaya ikhanda, iyadiliza. Impophoma iyadilika, iyadiliza. Isiziba siyakhuphula.
ngoba lemimoya yedlozi lamanzi iyakhushulwa. Angithi uyangizwa? Bese kuphinde ukuthi imimoya yaphezulu iyemukelwa, iyashayelwa yiyo imimoya yengoma. Ishayelwa, iyashayelwa. Kuyenzeka ke le yaphezulu ingayifuni impande. Ithi ngishonele entabeni, uphathe izigubhu, niphathe abantu abazocula, nishone khona. Nasemanzini ngokunjalo. Iphinde futhi ngoba abasemanzini nabasezulwini bathi ababe into eyodwa. I-reflection leya. Ukuthi ukubona phansi, ukubona phezulu. Ukubona phezulu, ukubona phansi. Uzokutshena ngokusobala ukuthi impande zamanzi ziyaqhumana nezulu, impande zasemanzini. Bese kuba yilezi ezidonsa umoya. Ngiwenzele nje umzekelo, kunomoya wezwe, kunotshani bezwe. Lezo impande zidonsa imoya. Ungabe uzohamba uyofuna lezi zinto uyitshena ukuthi uzolapha umuntu omlandlwana, uzolimala. La ufuna ukukhuluma. No mkhulu, sesivala ukhulumile kule impande ezithintwa umuntu omlanjana. Kunento ezoba lento kuthiwa isilungu i-controversial. Mawuzokhuluma ngokulapha umndawo. Yeah. Ekwazi umndawo ukuthi wona moya othwaselayo straight le ayikho enye indlela. Ngiyacabanga leyo nto leyo mkhulu soyithinta ngelinye ilanga. Ya ngizoyithinta ngize ngiyoyithinta nezikhwama. Okay, leyo mndawo Ukuthi umlanjwana uyiphatha kanjani izikhwama? Ngoba Yini isikhwama? ngokwazi kwami mkhulu angeke uthi wenze umndawo ungathwasanga. Iyo into esiyaziyo leyo. Kodwa ke mkhulu ngiyacabanga le nto leyo yoba isihloko ngoba uke wayithinta into yomndawo nomsamo kwesinye isihloko kwakhuluma ngaso ngomndawo wamanzi. Angithi ngongene nje Madevini Idlomo. Angithi lo mndawo abawuthwaselayo ngoba nazi ukuthi umndawo wenzani uyathwaselwa. Bawufaka nomnguni. Yiko ngithi ke mkhulu bawufaka nomnguni. Okucanga ukusobala ukuthi lo moya bawuqonda umoya wamakhosi lo. Abangoni bangamakhosi. Kodwa hayi amakhosi okulwa abantu namuntu. Aboni ingane yazwe igama lithi abanjani? Abangoni. Baphiwa imvelo nje nempande nezilwane zabo baqoka izikhumba labo bantu. Okay. Abangoni ke la. Ngizocela ngelinye ilanga sisenze lesihloko somndawo nempande. Yebo, nomnguni. Ukuthi nomnguni unga-add ukuthi ihlukaniswe lento yomndawo kakhulu ke kuthiwa umndawo useMozambique, useSwazini, useZimbabwe. Nangalendlela wena ocacisa ngayo ngelinye ilanga ngiyacela mkhulu ukuthi leso sihloko uke wena uyicacise lento ukuthi uyisho kanjani into ukuthi hayi naye wazi ukulungisela umndawo wamanzi ngokunika impande umuntu engayanga ePehlweni Street. Ngoba umndawo ngendlela eswazi ngayo uyaparula kube khona inkukhu kube khona imbuzi njalo njalo. Ngiyafisa ukuthi ngelanga le abanye abantu bayohlaba imbuzi emnyama baliphuze baliphalaze benze zonke lezi zinto lala lulazi sikwengubo. Mina ikhulume ngokuthi ikhona enye indlela ekwazi ukusebenza ngomndawo ngaphandle kwale ukuthi umndawo wabandawo baseMozambique. Uma ngabe ikhona enye indlela make kujulwe ngayo kucacisela ukuthi abantu bazokhanyelwa ngoba omunye umuntu uzogijima ahamba ukwenza umndawo athi hayi eMozambique azasebenzise nolimi lakhona. Thina bona ukuparula lokho. Yes, ngabe thina bona amazangare la. Ngiyabona Namaphanda. Ngiyabona. Amagona. Yini leyo nto le? Thina saza amagula qa. Yabona. Mkhulu lento ngiyacela ukuthi ngelilanga ibe isihloko. Mkhulu ngizocela sivale ke lento lena izoba isihloko ngelilanga lento yempande nomndawo. Umehluko phakathi komndawo wena ngale ndlela othi uyakwazi ukulungisa ngayo nale enye indlela. Uma ngabe zihlukile lezi zinto siyocacisela abanye abantu. Ngizocela ke mkhulu ukuthi uyivale ukhumbuze abantu ukuthi utholakala kuphi eGoli, utholakala kuphi eThekwini. Siyacela futhi sibonga ukuthi abantu besubscribe ku-channel sayibona ukuthi iyakhula kakhulu. Siyacela abantu mabaqhubeke kanjalo basubscribe bashare balike ukwenzela ukuthi umyalezo lo obuya kwele mimoya ufinyelele ebantwini abaningi. Ngicela uyivale ke mkhulu. Siyabonga abantwana bethonga ezisebenzile umsebenzi omuhle. Siyabonga kakhulu kodwa ke sikubona ngani ukuthi umsebenzi wethu muhle. Ngoba ningekho nina
nathi ngabe asewaboni lamandla esawambathiswa okhokho noma labo okhokho abasembethe ukuthi bayasebenza kangana. Ayona lamakhehla ajulile. Nathi sike sikhuluma izinto esingazazi ukuthi siyithatha. Nathi osithi mase siyilalela kuma video sibone ukuthi hayibo. Kanti bese ngithini lapho bese kukhuluma mina la noma bani mina ngiyazi lento engiyikhulumela. Angiyazi ngoba lento ifika ngomoya. Ingakho sithi thina imimoya noma izimfundiso zomoya okuyintwaso. Bazokutshena ngo self initiation inje lezi. Abheka sibhedlela laba. Azosibhedlela nina sitshena ngo self initiation inde uthole. Ulazosibhedlela nina. Yebo. Amakhehla uma efika thina iwona azifundisela thina. Noma mhlawumbe nisuke nisho lokho. Pho wayini thina yithwasisa. Akekho umuntu oyithwasisa. Akekho umuntu oyithwasisa. Kodwa ke sizoyithinta kumndawo leyo. Ngoba yiwo lo mndawo lo lokhu kuthi uyayithwasisa. Ya, siyawazi umndawo waphezulu amakhosi lawo. Uhlukene ngembala eyu7 lo mndawo lo. Kodwa ke akunankinga. Sizoyibamba nje siphathe kuphi? Ku video landelayo siyithinte lo mndawo nani namakhosi omnguni noma manguni noma umndawo waphezulu nomndawo waphansi. Amen. Siyabonga. eThekwini sengithola la best eGoli usatholakala khona izola mndeni. Yebo izola 3 la ku Sithembiso Street. Alright. Ngiyatholakala. Amen. Inamba yakhe izovela la eMzansi. Siyabonga. Siyabonga kakhulu bantwana bethu. Hayi. Audio Jungle.